Ogope kuota. Ndoto ndio inakujulishanga kwenye unaenda, kwenye unatoka, mahali upo, mahali unaenda. Na chochote kenye kimekuzingira. Vitu zenye hauoni na hili jisho letu la ulimwengu. Lakini jisho la spiritual realm ama la kiroho linakuonyesha chochote kenye kiko kando yako, mbele yako, juu yako, chini yako, na kwenye unaenda, na kwenye umetoka, na chenye kitakuja. Hawezi kakua unaotanga na hujui kwenye unaenda, kwenye unatoka, na umefika wapi. Kwa sababu Mungu anatuongelesha kwa ndoto na kwa vision. Kibahatika na kuongelesha kwa vision, kwa ndoto, ama unasikia sauti, it's the best. Lakini ndoto juu ndio inakuanga rahisi sana kwake na watu wengi sana kuielewa, na waomba. Hata ukiota ndoto inakaa aje, jaribu kuielewa ndio ujue vile Mungu anasema, na ili ujue vile maisha iko. Kama umeomba, unaendanga fasting, sio lazima Mungu akujibu ukiwa kwa fasting. Unaweza toka fasting na hata ukae ni kama umesahau hata ulikuwa kwa ombi, alafu Mungu anakujibu. Lakini possible anakujibungi kama ulikuwa umeenda fasting ya 7 days, ukiwa siku ya 3, Mungu sana sana anajibingi maombi ukiwa siku ya 3. Na kuna mwingine anabahatika siku tu ya kwanza anajibiwa maombi. Lakini kwa hayo yote usiwahi kosa kumaliza zile siku zenye ulikuwa umeambia Mungu. Hata kama umerudishiwa na siku ya kwanza na ulikuwa umemwambia unaenda siku 20, kwa hivyo utimize hiyo ombi. Kwa sababu usipomaliza hiyo ombi inakuanga ni challenge kwa shetani. Ndio nikasema when Christ was born, the word was there. Na shetani anajua neno. Kwa hivyo senye umeambia Mungu unaenda fasting ya 21 days, yeye pia anasemanga nitaenda na yeye, tutapanda na yeye. Unajua watu inabibilika tunaambiango Yesu Kristo alipoenda mlimani kuomba, shetani alimfuata huko. Na akakuta ako na njaa sana. Ndiye akaanza kumwambia, si change mawe ikuwe mkate ukule, si uko na njaa sana. Yaani akamjaribu. Si ati shetani, si ati Yesu hakuwa ati anajua. Yesu vile alipanda, pia shetani alipanda. When you fast, the devil fast. Najua wengi wajuangi. Vile alipanda mlima wa kufunga, na yeye shetani pia alipanda mlima wa kufunga. Hello.